e moana whatalo whatu tato ainga le vai ngore Taeao tolu su minute te le tula sfulu o le whapukoma neo tato Malū Taeao Faaleagaga i Taeao te tasi e wafo i se tausinga Faaleagaga mo tato e whatalo whatu i le ia molungo se tato atu ele Samoa taina ni fo i lau o le tala le lei o na tūlanga ma pupui mai lava i au whalapenga te ui o le tala le lei so se motam so se lawa so se tovine whatalo whatu lau por kalame i Malū Taeao Faaleagaga i le nei Taeao fou whatalo whatu foi le aingo le whatu tua mai se la tau na usu seu foi tute mawhai vo le nei aso vi ia ma vi ia o le tua le foi o tatou mapu mai vai aingo le Taeao mai se niso i la tau na usu foi i ngā luenga malo le on sai malo foi le whatu atoa malo le taupati mai le ua tatou iei le o ngā totonu ma le mua le foi vai aso i le alofa sili sili ese o tatou tapau sili langi malo fua i lau maua ia i whaamanuianga le tua le ua i sila sila mai le ua i mai mua whaafonga mai o wawa atu ia o loo mafa totonga pea whaamanuianga le tua i sio tatou ainga mai lava i tapua inga tawivi tau ano ta mamtina matua o lau au sina sina o sio tatou atu nuu vi ia le lii i lo na lofa me lo na ngalilei tai manuia mai lo tau soifua so nei ola ia i le nei fo i Taeao fou ma lo le soifua manuia ma lo le soifua maua ma lo le langi mama pa ia sio tatou ainga e whatalo whatu bo mapa angal nei fo i aunanga po nei fo i misiona nei tua ngā luenga le tua ma lo i ia le li talofa lava ma lo whaftaile awe mai ma futa mai lea taimi ai sili ai o le tufaina lea o le upua le tua po o le whaasoaina lea o le upua le tua e manuia ai se anganga ia i tatou ngā luenga e whaifatasi tatou te tau soa fatasi le ngā luenga le tua ia wal tatou tala inga se atu tatou whatalofa ia i tatou sponsor so lo langlangoina tatou o nanga ma lo whaftaila au tautua tunu tautua e kalisia tautua ainga mai se fo i ngā luenga le tua ia lea wo whalau tele mai eilo au mafola walangoina o le tatou misiona talai whaasoo pu leo tatou se manga po tatou ainga i le mana o le nganga ia o le li whatalo whatu hoi i uso au auna sunga i whawhiangainga mo lato whaltua lau whainga luenga tofia le tua i so se whata whaitaulanga o lo whapena una whanono nua wase manuia o i tala le leia mai sa whinangalo le tua o lo whaongaina ai ana tama whanau ma lo tatano ma lo fo i le au auna i le li. Praise the Lord. Hallelujah. Yo sui fo li tau pa a mata fo i ona sui tau i Aotearoa ia o le tuanga lava ia ma le tutula awa toa le tatou Malū Taeao Faaleagaga i Taeao te tasi na ia se tautua na alu saunga le mu mai se lo soifua maloloina ia wale whianga iai ma le tausinga le ainga ia mai se o le walawina ua walawina ai tatou e le li e whatalofa atu tatou ainga le ua taupati mai le ua pale mai lungo le tatou porkalame le Taeao whalitoa ia te pora tūtanga le vau malo whaftaile au mai le Taeao malo fol tatalo whaftaile tap ai mai alofa tele atu le whaiwhiau whatalofa atu i leusa au auna ia kāl tala mai vau sua ia por tatou au nanga sunga le lipuli al tatou manai podcast network ia o lo au auna mai lai tu o le tatou atunu o le west ia le li ia e foi se au auna mai mo whaafonga mai le Taeao wa e mamau mai nei mea lo ia ile au aunanga Global Kingdom TV ma nisio au aunanga tama whanau o le malo le tua ia nai lata ane ia le sunga ia Carl sunga le lia wao i le west ia a fia whaonga le taini e fola ai le upo le tua
ia walo sotainga ia le aia no le tatou nangal manai Broadcasting Network fa sotai ane le tatou CEO po sunga le pule ia kal fatala fatu ko to fine au le lei male la le lei ya anga le lei anga lofa ia le to le Taeao malo le usu malo fo ile fa malo se le Taeao vi ia le li malo fo le ngalu lue malo sa ili tapena il fina ngalo le li ia e moli na yo tatou tangata e maisio na yo tatou ainga ula lia le ala i manua whaftai fo ile mafuta mai le Taeao whaftai le awai mai bi ele tua whamanu ele tua le whenga iai mga luenga whai o le iaso sunga le whenga inga ia lui lua atalo whatu me le pone le Taeao nato manuia ia le ainga whaftai fo ile sunga le whenga inga le nofu tatalo ma le taptapo i mai ia o lo manuia lava le awonanga fatalo fatu le usa auna sunga ile whai ia Elia Samsoni ia fatalo fatu pasta whaftai fo i ma le upo le tua i le aso ma le aso ia e tō matau ai pēr ma tapsaina i pēr le fōlaunga le whānaua le tua ia ngai leo toi whaingo whiene iaso fatalo fatu fo i le le usa auna ia Louis Robertson ma lole soifo muia fatalo fatu i la sunga i le au auna le tua vi ia le li Amen. Praise the Lord. Sa olele. Ia leli ia fa pe foile to fine ia Valasi Junior malo le usu malo foile fa malo silita ia yo jute mo favor ia masi foile le vala winga ia ua fa manuia ia ile tua ia leli. Ole salo nisol tato ingolo muli mai ia pe mawaina foile nei fa so fa le nganga i se taimi o numanai ia fa manuia atu le tua ile nei Taeao ai whaingo fia tatou Malū Taeao Faaleagaga te iloa le la le tau fi umi o nei Taeao ia wao vai ainga ma vai tau mafo nei Taeao ngau singa recharge ia ona fa wa i foi leo tute ma fai vai pe ona masani ai ia mai se o se fai va lo fi au tono ainga po la lava se matata ma se ngaluenga o lu fi ngai nei aso ia ole fa matu po le tu o tatou fa so nei Taeao fa umalo faiva Aleluia la se meolo e ngalue ai la se meolo e au nai ia fa uma lo faiva fai fale le fai le ia uma fai ia mai ai mata malosi fa ai umalosi ia le po to tono le ainga se fai male oli fai male fia fai male mauti noa Bangaya ngai fa manatu ia mo tatou ina ia awane i fa tanga faia awane i fa folinga awane i tauna fai ono se meua masani ai aya matua i faia mafa faia uma faia mai ahe alelei makwa i kango li malua ia malo mautino olo o iai le taui ma le fa moi o le mea le nai te au nai le faiva nai te malua ai le matata na ua fa manuei nai o ele tua ma fa mea lo fai nai o ele tua li ia leli awane i o tatou manatu foi lele e le au ngā le taimi e maisi o mea uma o lo e faa o le malosi o le tamau a inga mea umala awane ngalo ia te tatou e le o ia ise mea o ela i le sila le atua le ise e le o pongsa le langi i lau manuenga i lau manue i lau auna o le a lava le faiva i ia le ali o le a lava le vala awina o le a lava le vaenga o le fina ngalo le atua le ua auna i tatou ngole li ia le ali kango ia faia uma ia le ali ai teilo a mata i le atua o ngā totonu i le atua whaai ui le atua le anga o le atua o ia na te amataina o ia na te whaawawina o ia foina te a whaataunuina ia tātou ave la tātou whaamua ia ave tātou whaaloalo i le atua
o ia tātou te mawhai ai mea uma. O le sila i le mtaupuna i luasfulo tusi anga luenga te iloa o se tātou i e fia whai tau tusi. O le awina atu le apostolo nisi i Meleto, i le ai leo Meleto e oanga i Efeso, ma a ami to ino le kalesia, le ala o mai i le o mai i le apostolo, i ele, fai maila i o le apostolo i to ino le kalesia, pai oto, mo o i loa, ai le maa, ngai o le faa, i wha tai muanga le apostolo o langa tala no i to ino le kalesia. Leanga e le laka le mea lenga journey mai ai to ina. O whai mai ngai me leto na awina mai whea. Mai i Efeso, mai e o i Efeso. Lea lai ai i le apostolo. I ele, whai mai ua o mai to ino le kalesia i le apostolo. Ai oa. Ai whai me tala la apostolo, mo o i loa, o sunga i koe inga, leo whainga ruenga, leo sunga i le apostolo, leo sunga i whawhia ngaina, mo o i loa, i ia lele. Talu le aso na o whaatoa o tau nuu mai ai, i ia lele, ai le ngata ile, o le mea na o i loa, o le amio. Na outou au na mai ai atia. Na outou au na mai ai atia i lale ali. I ele. Ma ngai ai o le mele au mai apostolo i. O le loto maualalo. I ele. Loto maualalo ma wha manatu le apostolo i to ina o le kalesia. Na au na i le atua ma le loto maualalo. Ma le malingi tele o uloi mata. Ai mai se o whaau songa na o mai atea. Ono le tau pule pulenga o iutai e whasioti atea. I ieleli, ai sa aua, ai sa auna ma le loto maua lalo, ma le malingi tele o loi mata. Waua oilo. O leo tau pule iutai e whasioti atea. Mea leo te le nā tia se mea ate o tau. I ieleli. Se mea e au ngā ia te outou. Wai hui tātou te leto e mafuta. Aina ia o wha ai loa atu, ma o au atu ia te outou. I luma o tangata. Amene. Bi ia leli. O lea lae kau kalkalangoa kule apostolo i koe ingo le kalesia. Leanga o lea la sa auni ia le apostolo e alu. Wai loa le apostolo wo o yono toi taimi. Wai loa le apostolo le toi se taimi o le lato wa. O le lato mafutanga. Wai loa le apostolo e ke lei o lea. O lea o ngā o le lato i ai whaatasi ma le toi ina o le kalesia. Ai sili atu lona. Ai sili atu lea o ngā mo lato. Pea o le taimi e tu ua e le apostolo to ina. Mai leo tala le apostolo i to ina o le kalesia. Vai autou. E la o waru. O tino lava i lo loto ato. Au iai Jerusalem. Mi ia lele. O te leiloa. E wa ai e le. Whainga le apostolo. O te leiloa se meana. E o mai atea. A o le nei. O loa. O loo moli tino mai e lea nganga pa ia i lea a ai, ma lea a ai, i lea nuu, ma lea nuu, i lea manga ala, ma lea manga ala. O loo whapea mai, ua whaatali mai noa tanga ma puapua ngai atea. See, the Holy Spirit reveals things to us. Pea o ke me makua i ave ato tātou loto, fatu, a nganga ato yo tātou whai. Te ala sa ungi la apostolo, o le a koe whai. Ai whai loa le ngang paia, le anga lewa, o whaatalitali mai noa tanga mo puapua ngā ia tia. I ia leli,
Te mele o tala la apostolo ito ino le kalesia. Ai o te le manatua se tasi mea. O lo ulava o lafo. O te le nau iai. Amene. Mo o ai le ola o tamalu. O le nau iai. Se ia oa. Se ia o faa umalo mo e male oli. A toa male faiva wa o maua maileli. I ia le tua. O te molitino atua i le tala le lei o le alofa tu no le tua. Isi wha mawa e ngā mea toi ina. Praise the Lord. Hallelujah. O lewa wha ai loa e le nganga pa ia i le apostolo Jerusalem. Whai maila i o tala le apostolo. O lo molitino mai le nganga pa ia i lea ai ma lea ai. O lo whaapea mai lo wanga. La le whaatali mai nono tala. La le whaatali mai puapua ngā ia tia. E maila i o tala le apostolo. A vai oto. A o te le mana tua se tasi mea. Ne ai ke le koe manga tua se mea po le mativa, po le mate la aina, po le whaasaua aina. E o ofo i lo o te le nau ia. Se ia o wha umalo mo e male oli. So, e wha iloa mele ngangpa ia pupua ngama. Ma nono atanga o le au o ia te ia e whe meak malo. Ai au te le mana tua se tasi mea. O lo ulava o la fo. O te le nau ia. Se ia o wha umalo mo e male oli. A toa male whaiva wa o maua maileli. O te molitino atua i le tala le lei o le alofa tu no o le tua. Amen. Praise the Lord. Wai loa e le apostolo. Pi ia leli. E le toi mafuta mo toi ina o le kalesia. Pi ia leli. Le waia nau iai. Wo o lava ilo na ola ua le popole iai le apostolo. Ai nau ina ia molitino atu le tala le lei o le alofa tu noa. Le alawhai mai e tala le tamalo i. O au nei, wo o iloa. E le toi loa lava mata e o tou. Mea e o lava i mea umasa o wherwai ai. Ma mea na o tā lai ai le malo le atua. Leo o tau tino atua ia te o tou. Toi ina o te ma maa u le toto o tangata malava oka ske leo le. O le wha mautinoanga le wau mai le apostolo i. Longo winga le ia seisi o le. O e ka le sia nga wherwa i le apostolo maso se vaipa noa o Roma. Maso se ka le sia na le apostolo. Ele i o ia le moli mau. Anga whai mai e. Mea umasa o wherwa i ai. Mata la ia le malo le tu. O leo te tau tino to ia te o le nei lavaso. O te mama u le toto o tangata umalava. Ameni. I eleli. O a mai o e nei. Ai tau so i whanga lo tato iai. O a mai lo faiva. Faifa leilo faiva. A mata malosi, fai u malosi. Ni ia leli po nga manga ia le makanga ia le upe kau de malos Malū loa le lotu timu loa le lotu skama i makang ia le lotu ia leli skama i mea vai skama i mea ia le Malū vo le ainga se ia vo stein Hallelujah. Ia le ato, whai maile o tala le apostolo i to ina o le kalesia. O ena awina mai i me leto e oi Efeso. Lewa, whai loa to le apostolo. Pai oto. Wa ule na tia lava se mea ia te oto. Ina ne i le whai loa atu ia te oto le fina ngalo le ato. Ina i oto tausi oto ia te oto. A tō ma le lafu ma moiu ma lava o tō fia i o tō e le anganga pai. E whai ma leo i le ka le sia le atua. O whaatuina ia
I lona lava toto. I eleli. Dia lawa. Mo le ia se meo koe ngā kia le apostolo I to ina. I eleli. Alo nau ta inga le apostolo. Ina ia whaailoa. Ina nei le whaailoa atu ia te outou le fina ngalo le tua. Ia outou tausi, outou ia te outou. A toa ma le lafu ma moe ma lava wa tau fia I outou ele nganga pa ia. E whai ma leo leo. Wow. E whai ma leo leo le kalesia. I ele tua. E meila I o tala la apostolo. A wa une. Wa oi loa. Mali lia. E a o le teimi o te mawai atu ai. I ele le anga o leo lea. O leo lea o mai ia luku. Amen, amen. Whaftai mo whasoa. Ia, vai ane tato ainga I lungo tato comment section. Ia, o loo iei whasoa mo si o tato ainga. Ai ese le maa ngai ia mo moli a maka malusi, malusi. Ia le, ai le ngale a maka, ia ngawha a pule ala i o ka kou le o ngā kongu ma pe kaungu pe wha uma vo. Praise the Lord. Ia wai le whaingofie, I le whaingofie le tato wala wina, e iei matang, e iei wha, e iei whaafi tauli, e iei fo I tofotofonga malu I tau. E wane ngalo, a mata malus, whaai malus. Le angol mea le wale nā ti ai le apostolo se mea to ina. Ina ne I le whaai loa ia te I la tau le fina ngalo le tau. E meile o le apostolo, a I outou tausi outou ia te outou. Tausi malafu mamoi. Na tō fia I outou e le ngangpa I e whai ma leo leo mamoi. Leo le kalesia le tua. Ki ia leli. Wa pe ama vai atua. E o mai ate outou luku. Amene. E o mai ate outou o luko fe ai. O ele whaasao ina lafu mamoi. E tupu mai fo I ate outou lava tangata e tautala mai mea whaapio pio. Ia, ngā. Oh. Praise the Lord. Ale tausi outou ia te outou. Ma tausi le lafu ma moe ale tua. Na tō fia I outou e le anganga pa ia. Lea la whai mai tala tus pa ia. I ia lele. A o le teimi o mawai atua ia. Wa oi loa. E o mai a te outou luko fe ai. Luko sawa. O e le whaasawina lafu mamoi. I ele li. No winga tau an tatou matala, tau an tatou mataitu, tau an tatou matalia. Te ua ai e se luko se mamoi. I ele li. O tatou o leo mamoi. Tatou o leo mamoi. Leanga ua tō fia I tatou e le atua. Tō fia I tatou e le nganga pa ia. Ea, e leo ina lafu mamoi. I whai mai leo le apostolo po. Leanga ua ui loa. A ma vai atua umi. E o mai ate o tau o luko saua. O e le whasao ina. Le lafu mamoi. I ia le. Ai wha upu mai le apostolo le ui. E tupu mai fo I ate o tau lava tangata. E tau tala mai mea whaapio pi. E fe toso ese, ma ngai ai o le upu ngai ai ngā. E fe toso ese ai le aua. Le au soo, ia muli atu ia te ilato. Amene. I ele atu a whemele o tala Paulo ili to ina o le kalesia. O le mele I outou mata ala ai. Ma I outou manatu. E tolu tau sanga o te lei. Mapu ai le au maripou. I lo uapua I atu. Maloi mata I tangata taito atas. Mea la le whai mai tala la apostolo. Wa mama umatoto tangata umalava. Amene. Mi ia leli. Wa I loa le lei. Mea lea. I outou mata alai. Ma I outou manatu. E lei whai ngō fie. Le tutongi inga o le tau. Praise the Lord. O te lei mapu ai le pō ma le au I lo uapua I atu. Ma loi mata I ate o tō. I tangata taito atasi. O le mele o te
wina tu ai o tau ile tu male upu o lona lofa tu noa. Wow. Amen. Praise the Lord. Nei ngalo ia te tātou, nei ei tangata na mua atu ia te tātou. Lea na whaalau le leia le ala, lea o tātou o mai, e tau ave le fuʻa o le tala le lei, le fuʻa o le mālo le tua. Whai wha le lei, whai wha le lei. E le whai ngōwhia le tau asaina mai o le tala le lei. E le au pa ia ma le au apostolo ma le au profeta umalawa. Lea o tātou sapa Italia. Whai wha le lei, amen. Ia le li, ai le o le whai wa tātou te whewhina wai ai, ele o le whai wa tātou te whaamasino sino wai ai, ele o le whai wa tātou te whaailoa ini o tātou tangata, whaailoa i o tātou tūlanga, ele o se whai wa na au mai ele atua tātou te whaatau wāle whainga, le ai. Ele whai mōwhia le tau wasa ina mai mo le tala le lei. Ele i solo muli tangata i mata le pena. Ele i solo muli ngutu fe aia le ona. Ele i solo muli le asa o ngā umu. Ele i solo muli le afi. Ele i solo muli le whainga taha ma le whaasawa ina o le kalesia. Le ai, ele i whainga whia. Ia le, a tātou wawa ai le au so. Tātou wawa ai le au apostol. Ele i whainga whia. Oti whaamaturo ona o le tala le lei. Lewa tātou sapa Italia. Lewa e manui ai. Lewa o manui ai. Kangola ia e mo moli atu lea. Mo moli atu le fuwa i sesi tupulanga lea a ngai mai. Ia le leile tu lima atu e tātou o le fuwa. I le si generation lea a ngai mai. Lea ngai umalau taimi. E uma fo ilo taimi. Hallelujah. Awale greedy tātou pa. Praise the Lord. Awale limau. Pasi le polo. Pasi le fuwa. O ai e whaatonu whala wina lesi tupulanga lea anga ima. O tātou. O oe, maau, tangata lewa. Lewa ngā lua i le whaiwa wa mai e le tua tātou te ngā lua e. E o fo i lo nei ola. O te le toe nau i ai. Se ia o moli tino atu. Le tala le lei o le alofa tu noa o le tua. I ia le ala e whamangaku lo e le apostolo i te ino le kalesia. Wai oko. Ia o tau mata ala. Ia o tau mata alia. I ia le li. Ia o tau matua i nau le whaiwa. Leo wha me alu whaina i o tau. Leo wha au penga ina i o tau. Lea ngai le whaingo fia li kousuma i to ina. Tolu tau sama. O te le i mapu i le pōma le ao i lo wapo i atu malo i mata i tangata tei to tasi. Amen. Me ia le li. O le mea leo te tu ina atu ai o tau i le atu. Ma le upu alona alofa tu noa o kau kaiso. Se ke leo le alofa o le atu ai ate i tato. Ma ta utia le alofa o le atu. Ke ofua o istangata Samoa. Soifua mai Samoa. Ma tupu ai Samoa. Tātou o tali tonu uma i le atua. O ke le langonga le alofa o le atua. Amen. Lea lau koe whamangako le apostolo i to ina o le kalesia. Tolu tausanga o te le imapu. Loi mata aso uma. Pō ma le au i lo wapo i atu i tangata tai to tasi. O le mea lea, o te tuina atu ai o tau i le atua ma le upu o lona alofa tuno. O le na te mawhaia o na atia e ia. O le na te mawhaia o na atia e ia te o tau. Mafua i atu o tau lea. Le tofi whaatasi mai la tau umalawa. O e ua whaapena o na whaapa ia ina mo le li. Praise the Lord. Amen. Mai leo tala la apostol. Awane e manao se ario. Awane e manao se auro. Awane e manao se ofu po o se tasi lava mea. I ia le li. I ia le tu. Fai ia le apostolo whaata i ta ino mea uma. Mai fo i le tato li whaola. Mai tala le apostolo. Aua.
Awani o tau sa ili le ario. Awani o tau sa ili le au. Awani o tau sa ili se tasime. I eleli. Bao limane. I eleli. O le tangata, o le tino lava le nei. A toa mai la tō uma sa whaatasima. Lewa. Lewa matou moli tino atu le tala le lei atu o tō i mea uma lava. Ia o tō whaamalolosi. Amene. Ia o tō whaatamatani. Ia le atu. Mata o tia. Lima, tino, tangata uma sa whaatasim la apostol. Wa o whaali atu i atu o tō. Nei mea uma lava. Ia whaapea ono tō ngā lului. Whesoa soangi e ua vai vai. Amen. Me ia le atu. Ma ia o tō manatu i le fionga le ali. Praise the Lord. Awa lunga mea uma i le fionga le atua. Na wheta laia mai le atua. E sili le manuia o le na te fua i atu. I le manuia o le na te talia mai. Hallelujah. Praise the Lord. Whamnatu nā mo tātou ni Taeao. Wha uma lelo whaiwa. Praise the Lord. Wha uma le leo tātou whaiwa. Te loe le whai mo whie. Te lo foi le māmaia te tātou. Le ale whaiwa. Mo lo wala awina. Le ale wala awa le tua ua. Wala awina ai tātou. Po le te whale. Po le skulaki. Ia po i la tau ia o leo leo ina le whale o le atua. I la tau ia o tapena ina le whale o le atua. I la tau ia o whapena o na ngafa ma le ao au ina o whanau o le whale. Whai aonga. Le a lava le whaiwa. Praise the Lord. E melitala le apostolo. O le mea lea e o fo i lo nei ola. Wa o le nau lava iai. O te le toi mana tua fo i se tasi mea. Ina i o matou moli tino atu le tala le lei o le alofa tu no le tua. I tangata uma lava. Amen. Aone ngalo ia te utou. Le na wala awina utou. Aone ngalo ia te utou. Praise the Lord. O le atua na umai le whaiwa. O le atua na amataina mea uma peio upo le apostolo. Leanga ia tusi le kalesia Filipi mai e whaapea toi le kalesia Filipi. Wau mauti no le nei lava mea. O ia na amataina le ngaluenga le lei to tonu ia te autou. E wha ato to ina i lava e ia. E o atu lava i le aso o Yesu Keriso. Wow. Amen. Praise the Lord. Meia tala l'apostol. O le mea leo tea. O te whaafetai ai lo uatua. I o manatu lava. E le au noa la u whaatonga ma le fia fia. I au tatalo mo o tau lava. O kaukai. I ele mele ia awane i tatou wau ia mea le leie au mai e le atua ia te i tatou. Leanga o le tala le apostolo na whaatu le kalesia. Ono le anga le lei o le kalesia. I ele. Fe mele o tala ta malo. Ono lo o tau mafuta whatasima o i le tala le lei. Talu mai le aso. Le ulua i aso. Wa o mai le aso nei. Wa o mauti no le nei lava mea. O ia na amataina le ngaluenga le lei to tonu ia te autou. E le mo pau, e fe mea, e wha ato o toina i lava e ia, e o atu lava le aso, wha alia mai ai tātou alii o Yesu Keriso. Praise the Lord. O le atua le na au nei ngalo ia te oi. Vi ia le li, i e mana tua le atua i lau mauta mo lau lawa, i e mana tua le atua i tonu o lau company, i e mana tua le atua i to tonu o le mea lo enga lue ai, tonu o whale a onga, lungo le wasa, lungo le ea, lungo le whonga ele eli. Tatou mana tua le tua i mea uma. O iana, a mataina le ngaluenga le lei to tonu ia te i tatou. Praise the Lord. Tatou manatu lewa
o lo iai tangata lai tapu ai mai lai tau pati mai tatalo mai ia e mai se o le whaapotonga o le aupa ia uma o le langi o lo whaatali mai ia te i tatou. Amene i ia le atua. Everything is all about the gospel of Jesus Christ. Mea uma lava tele i au na mention ele apostolo le tala lelei. Ngai iai totonu ina ianga upun whai le kalesi e Filipi. Malau whaatonu atu. Malau o atu. Malau wha maoni atu le tala lelei. Pewai. Le misi le mentioninga le apostolo le. O le tala lelei. Le tala lelei le alefe me le apostolo le ngawhai ele kalesia. O lo tofu sia whaatasi ei tātou malawa. Ma pewai include ele apostolo mga ia. O lo tofu sia whaatasi ei tātou malawa mau. I le alofa tu no le atua. Lewa ia te i tātou. Amene. I ia leli. Whai maila i o le apostolo. A wawa o sila fia mai e le atua ia te a. Ua tele lo nau atu ia te outou. I le alofa muti vale o Yesu Keriso. A ola utatala. Ia whaatupu tele ina pea lo outou alofa. Male i loa lelei. Male wha uta uma. Amen. Praise the Lord. E rei whaalea o ngā ina le apostolo. Mai a leo lua i aso. Se i o mai le aso nei. Whai mai le o tala le apostolo pau. O la utatalo fo i le nei. E kalesia. Ia whaatupu tele ina pea lava lo outou alofa. Male i loa lelei. A toa male wha uta uma. Oka sori. Sau wale mea o le pando. Sau wale mea o le package. A toa ale mea. O tatalo lea le apostolo le kalesia. Ia wha tupu pe le tua lo outou alofa Filipi. Ia wha tupu tele ina pe le tua lo outou whaiva. Whai o lo outou whaiva leo leanga le lei. Ia wha tupu tele ina le tua lo outou alofa. Lua a ia sili ai. Lei loa le lei e outou o le atua. Tolu. A toa ma le a wha uta uma. Ngō winga e whaia mea uma lea. I le wha uta wao le winga la nā tala la apostolo na i whaeto i le kalesi. Aisea. Aisea al mea le ute tatalo ai i a wha atu tele le alofa i a te outou. Ma i ma le i loa le lei a toa ma le wha uta uma. Ina ia masino i a te outou mea winga ese uma lawa. Ina ia a vea la outou ma e wha maun. Male le matau le ngai. Pe a o i le aso Yesu Keriso. Wow. Amen. Ia o wa tatou taimi. Ia via le li le lava tatou taimi. Ole winga la na tala la apostolo o la tatalo fo ile nei kalesia ia fatu tele ina pe lava lo to lofa male lo le lei a to mal fa auto uma ina ia masino ia te auto me winga ese uma lava. Wow. No winga ile fa tua uia me le lei ia masino ia te auto me uma lava ia le li male lo le lei a to mal fa auto uma ole loto le apostolo ina ia avea o tou mai wha maoni. Ina ia avea o tou malele tau le ngaina pe au o le aso Keriso. Praise the Lord. Amen. E le wha apea la fo le ua. Wa le o tato wawawina o matato le matau tio lea. O le hanga le leo ni e ka le sia i apostolo i talainga. A fe mai fa malo sia la apostolo le kalesi wa yoto ia tu tumu fo i o to i fu o le ami o tonu mai a Yesu Keriso ina ia vi ia ma fa ane e na ai le atua mea uma o to faia mea uma o to tapena mea uma o to saunia mo le tala lili ia fai ma vi inga o le atua ma ia fa ne na ai le atua a ko soli e su e ale vi inga i mea tātou te whaia
ia o mākounga avel mako le mako afa milionga e sosoangi e oile ia ngale i mako ele umale ngaruenga le kalesia. Praise the Lord. Hallelujah. Aia tu tumu o tau i fu o le ami o tau mai a Yesu Keriso ne ia vi ia mawhaane ne e na ile tua i mea tau te whaia ina ia le tau le ngaina o tau pea o le aso Keriso aia a vea o tau mai wha maoni anga whai mai ia wha tupu te leina lo o tau o lofa ia o tatou Malū Taeao Faaleagaga na nei vaenga o Taeao o lofa mai le li whaalau tele ma wha atoa ia te oe le fionga le tua ia a wale tatou Malū Taeao Faaleagaga o le tatou 𝚗𝚑 lua tatou ai mainu tatou pokalami o le uli ia o lo ofeagai ma le sunga whawhengainga ia fiu ia ona so mai foi leo tatou whaungana o malo Israelu sunga whawhengainga ia tilau li leima whatua ia ona anga ia tu foi leo tatou manai o manawa o ngaluenga ia leo boa tāpena mai ia ile sunga ile toina ia sunga ia ulale sunga taitai tatou au malosi mai le lo le matangi mai sai ia sunga ia ulale le latou mafuta le tatou manai o manawa o ngaluenga ia ono nisi foi o pokalame mafufanga o nei asu ia tatou fila o le soa Taeao tatou taimasani o tatou pokalame ia ma tatou taulanga fiafi le fiafi ana nei ma tatou lau ai al tupu ia vi ia le ia tele mano no i fa manu yanga le tu tatou te ai tatou te fein tatou ma ona mo tatou malili i fa manu yanga sau tu fa le tu ia le ma taimi tatou te feitau fa sole upo le tu ia fa malusia i pe tatou amen ia tatou pokalame la na ne yaso alofa mai le li fa manu ia le tu ai si tatou ainga ole tusi le te sila mai el Taeao nei ia o le tusi o stasio tusi na tusi e stasi fo yo auna ia o lo fa au talaina tusi va ainga tusi pa ia ile malo le tua ia amna mia sau lo minga na mia sau kopi po sau tusi ia o le au ia te au le tele o tusi al faife au ia so soani fo ia wale tino ke visu ia fai tau wai ia malama tile tatou le ile wa ainga tuspa ia ile malo le tua e limas fulutala ni sila tau tus ia mo ila tau e fa foto ni sila ia fa so tai mai tatou o nanga e amana o mia sau kopi ta ua tele ia le li so sani fo ile tatou ainga ia mana ia fo tatou te baba aya tili ai me fa lau tele ai tatou malama i la fionga le tua ia o le tusi le ana tusia i le sunga i le fumai ia pa sunga fo i le whawhengainga ia kalewaria tuinga mala ia ba ainga tuspa ia i le malo le tua so soani ato ia e nisi le ua ave latou tusi ia le oto o mai ia e hao ngafo i mula o whainga luenga ia le li hao ngafo i mula o whainga luenga mai latou e fia whaitau tusi ia so soani fo ia tatou ia na mia la sau tusi ia ona fa so tai mai leo tatou au nanga ia awale so soani fo ile fa tawino tusi fa au ia le li ele fa pe o se o le so nga tupi ia wai ole printing ol tusi ma me umala ia e fa nga fo tupi to tong ia ole kai ole o le whaaftaileli ia o mo fo se tusi fai tau this time ia matele le tatou malama anga ile wa ainga tuspa ia il malo le tua ia le ia fa manuia mai le tua so tatou ainga ni Taeao ia ma se fo ia le tatou malanga le mo Israelu fa ingo tau sanga ia le ua a matau ta pena tatou malanga ia e fo inisa tatou ainga mai mo fa funga mai ia ko nisi fo io tau ainga ma
tonu o tātou kalesia o loo fia malanga i tātou malanga Israel ia e leo toi teleli a wanoa o totoi o mea lea ia whafso tai mai tātou kalesia first come first serve ia ia reserve le wanoa reserve low spot pe a whapea o yese fufuanga ti fia malanga mo lupa ia tātou te muli mawina whatas ia lau ele o Jerusalema o le ai o le file mo ia whaftai atu si o tātou ainga umalawa ilungo penga te whailangi ia ua te le fo i tātou lisi ia momoli te le atu whamanuyanga malo whaanga ia o lau tau kalame Malū 𝗟𝗏𝗚𝗟𝗏 Faaleagaga whamanuia le atu le whenga iai mga luenga whai o le yaso tātou whila i le soa Taeao ia ai alo mai o le sunga ia ulali e lātou mafuta i le manai o le manawa o ngaluenga ia whaftai tele lawa tamān le yaso mātou whafo ia tulawa ia to le inga e fose ato ato le li e tala ina lau a fio ia e whaftai ia nganga pa ia e te whaamtala loto ia te mātou e to ina fo i le tua le anga waa ia te mātou ia e tufa i le li ima whaasoa fisoa ni ina ma whaamalosia i pea le a inga o le tala le lei whamanuia so mātou atu pelo Samoa le fo i tāpua inga tamam tina mātutua e leanga le lei o lau fio i lau whanau o lau whiangai mga luenga mai se nisi o whanau o lau angai atu whale aonga ia pui mātou i lau au malosi tamā ia mātou talo ono Yesu le lei mene au ni ngali atoi tale tu la suma lua tātou ai mainu e mamau le alo mai atau neo lau tau auna pasta mai whamanuia te lele atua soifua mai amanuia Hey sis, where are you going? Oh, I'm just heading out to find a place to send money to my uncle in Samoa. Oh, why waste time and petrol? You can use UP Group Money. You can send money to Samoa and it's really fast. Really? Yeah. Can I sign up online? Yeah, it's really simple. Sweet, I'll do it now. Okay, bye. Bye. Sending money to your loved ones in Samoa has never been easier with the UP Group Money Transfer. Our service allows you to transfer money quickly and securely from the comfort of your home or anywhere in New Zealand. Your family and friends can conveniently pick up the money from over 40 villages across the Polu and 𝚟𝚒𝚍. No matter where they are, we've got you covered. Our user-friendly online platform makes sending money a breeze. Just visit www.upgroupmoney.com. Sign up and start sending money in minutes. We're here to help. If you have any questions or need assistance with signing up or sending money, please don't hesitate to contact our friendly support team at 09558 2896 or 0800 877 328, or visit us in the office at 6/22 Station Road, Otahuhu, Auckland 1062. Experience the ease and reliability of UP Group Money Transfer today. Your family and friends in Samoa are just a few clicks away from receiving your support. Visit www.upgroupmoney.com now to get started. Hey, is it true that your company can help us save money for our trip to Samoa? Yes, that's right. With UP Group Money's partnership with Vodafone Samoa 𝚘𝚘𝚙𝚢𝚘, you can save money while you're still in New Zealand. You'll need to register with UP Group Money to receive a Vodafone SIM. Once you have your Vodafone Samoa SIM, you can start sending money to yourself through your UP Group Money account to your 𝚘𝚘𝚙𝚢 account. You can only withdraw your savings when you're in Samoa. Oh, that sounds great and straightforward. Can I do my registration online? Yes, you can register for UP Group Money online. However, if you need assistance, you can come into our office and we'll help you out. For 𝚘𝚘𝚙𝚢𝚘, you'll need to visit our office to register and collect your Vodafone Samoa SIM. UP Group Money, in partnership with Vodafone Samoa 𝚘𝚘𝚙𝚢𝚘,
offers you a unique way to save for your trip to Samoa while you're still in New Zealand. Here's how it works. First, register with UP Group Money. You can do this online or visit our office for assistance. Second, receive your Vodafone Samoa SIM. To complete your 𝚘𝚘𝚢 registration, you'll need to visit our office. And lastly, start saving. Use your UP Group Money account to send money to your 𝚘𝚘𝚢 account. The best part, you can only withdraw your savings once you're in Samoa, ensuring you have funds ready for your trip. Wow, that sounds really convenient. I can't wait to start saving. Exactly. So why wait? Visit our website to register with UP Group Money today or stop by our office for any assistance. Make your trip to Samoa even more enjoyable with our hassle-free savings plan.